Qanday? Bası, Fiyanet'ten. 35 mi? 35 mi? Candağıçı? Canındağısı 29 mu? 29 gözü emek yana kara emes, Yok kök. yok Safir. Sapfir. Qancha dedin? 29 mu son? 29 ming so'm. Mana sökülür şu qatardağı. Algandaydı ece 30, 35, o Nakşeke'de 40. Bunu? Çok mına. Ozak güzel değil mi? Etiketkası çok tuttu. Ya etiketkası çok, etiketkası var. Şu var. Bunalarçı mı? 33 bin son var. 33 ming. Buna gözü разноцветный. Lazım sürekli 50 bin son. Komplekti. Taşların, oturun taşların. Qanday taşlar? Argандай taşlar onun içinde. Safir var, neme var, tak ona. Neydi onun? Safir, кольцо. Разноцветный taşlar ekan da. Safir, eşi dağı, bir yuza dağı, mına kök. Beruza. Şunda argандай taşlar mı ya? Naturalni taşlar mı? Натуральный. Мыначы? Много. Ne yablaka devli hazır. Çok, al neme, buket, Buket. izumrut neme. Bunlar. Şular qancha? Kaçıncısı? Mına jaşı. 13.500. 3500 bulçuk kalitesi menen. Mına 26 bin son. 26. Qaysınısın tandası şu. Mına qancha? Ол 25 bin Турецкий olacak. Турецкий золото. А qaysi российский Алтыны золото? российский, производство Турция. Мыналар 3 қатарын Россия. Мыначы? Мына желтое золото. Желтый ал. Ставкасы мне. Ставка Фианет. Фианет. Qancha bunun bası? Анын баасы 22 мың сом. Qanday zolото bu? Турецкий misi? Турецкий ал. Турецкий золото. Mına детский. Nelerçi? Kichinakeler, sökülür. Турецкийлер бі? Mına kichinek. 3,5 мың ал. 20. Bunun basını aytıp qo'ysin. Qaysi? Qanday zolото? 25 мың ал. Турецкий ал. 25 ming. Şu qatar büt bari 25 ming. Buna var çıkan. Qaysi? Buna. 35 мың ал. Fiyanet bir vardı. A brilyantlar kaçlar? Бриллиант жоқ бізде же. Бриллиант сатпаймыз. Brilyant çok. На сердечко светланча mı? Алар Бишкек. Bu qatar büt Bişkek zolото. Бишкек. O жерде şakekler qanday? O şakek qancha? 13 мың. Qanday zolото bu? Российский золото же, солар. Мыналар. Астындағылар турецкий. Fiyanet. Buna qancha? 16 мың сом. Qaysi Турецкий? Şu астындағылар турецкий. Qanday şakek chiqatgan? Buni olib ko'rmaysan, tag'in tut yaxshi o'tar. Qaysini? Buni. Турецкий aldı же. Olari? Ha, rossiyskiy olchi. Mana. Razmeri qancha? Razmeri жазылған шында. Точно bilmayman qancha razmeri. 13 ming, ha? 16 мың ше. 16 ming. A цепочкалар бар mı? Sepучкалар чисто российскийлер, турецкийлер бар да sepучкалар. Чисто российскийлерчи. Чисто российский змейкалар болады. Az пока менде 70 мың сомдық гүлі бар. Qaysi? Bunalar. A bileriktер qancha? Bileriktер бі? Şulardan semasını aytып qo'ysan. Bileriktер турецкий 30 мың, 35 мың алғанда. Bunalar qancha bunun? 35 мың сом. Бұл қатар бүтілі 35 ming. Мыналар 20 мың. Мына 30 мың. По-разному, да? Граммына А жараша. браслеттерчи? Браслеттер болса, Мына российский ұқсайды да? Ошо российский. Қанша екен ошо? 25 мың сом. 25 мың сом. А мына қатар қанша? Мына ошо браслеттер.
Так, алар болсом 5000, 6000, 10000 чейиндер алар. Мына 20 канча миң дедиң? 22000 ал. Бул 22. 5000диктер кайсы? 5000диктер бар. 5000дик калба калыптыр эже. Мыналар бар, мына 5500 сом. А муну-чу? Ал 12000 сом. А цепочкаларчы? Сепочка, змейка бар да ошо. Мыналарбы? Мына? Жок, ал жерде жок сепочка. Мыналар. Ушулар российскийлер. Мына канча? 25000 сом. Мыначы? 65000 сом. Мыначы? Мынасы? 35000. Мына дагы канча? 75000 онысы. Мынанын арзаны кайсы дедиң? Ал 25000 сом. Тең арзан ушул. Bunun da 15 gramdusu, жаңакы эмелери болот, ондойлор калба калды менде. 30000 сомдугу, 40000 сомдугу ошондой болду. Мынанын граммы канча? 11 грамм. Мынанын баасын дагы айтып койчу. Мына, пожалуйста. 30000 сом болот ал. Мунун эмеси змейкабы? Же Жок, жгут ал. жгутпу? Змейка деп мыналарды айтат. Наркы жгут ал. Бирок ошону змейка деп ойлошот, жок, змейка. Мына жгут экен да. Келиңиз. Ягодки лаварсызlar. Жок, ягодка жок, озеро бар. O'zini necha grammi?